Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru y'akababaro ifite umutwe ugira uti mu karere ka Kamonyi ikamyo yagonze bisi itwara abanyeshuri batanu barakomereka cyane. Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso yagongeye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Bisi nto yateguraga kujyana abana ku ishuri mu gitondo cyo kuri uyu wa 21 Gashyantare 2025. Iyi kamyo yavaga mu cyerekezo cya Muhanga ijya mu mujyi wa Kigali, yari itwaye imbaho. Yarenze umuhanda iruhande rwayo isanga iyi bisi ihagaze ku cyapa giherereye mu kagari ka Sheri aho yashyiragamo abanyeshuri, irayikubita iyirenza umuhanda. Umuturage witwa Iraguha Prudence yagize ati uburyo impanuka yabaye biratangaje kubera ko umushoferi utwara imodoka itwara abanyeshuri yari amaze gushyiramo abanyeshuri 13 arimo arabicaza neza, nibwo iyi kamyo yavuye ruguru mu ruhande rwayo maze iraza igonga iyo modoka ihita iyirenza umuhanda. Iraguha yasobanuye ko uyu mushoferi yari afite mu ikamyo amacupa y'inzoga zo mu bwoko bwa rikeri, igihamya cy'uko yari atwaye iyi modoka yasinze. Bagirubwira Laurier usanzwe akorera hafi y'aho impanuka yabereye yasobanuye ko imbangukiragutabara 3 zahise zihagera zitwara abakomeretse kugira ngo bitabweho n'abaganga. Yagize ati imbangukiragutabara zirenga 3 zahise zihagera aho zatwaye abanyeshuri bakomeretse ndetse n'umushoferi wari uyitwaye bahise bajyanwa kwa muganga. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangarije ikinyamakuru Igihe ko iyi mpanuka yabaye saa 12:30 z'igitondo kandi ko nta witabye Imana. Yasobanuye ko abari muri iyi bisi bakomeretse barimo 5 bakomeretse cyane bajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma no muri CHK. Ati ku bw'amahirwe nta witabye Imana ariko harimo abakomeretse bikomeye bagera kuri 5. SP Kayigi yasobanuye ko iyi mpanuka yaturutse ku businzi bw'umushoferi w'ikamyo kuko nyuma yo kumupima ibisindisha byagaragaye ko mu maraso ye harimo ibiri mu gipimo cya droge cya dogere zigera kuri 400 kiri hejuru cyane kuko ikiringaniye kiba kiri hagati ya dogere 80, cyo kiri munsi ya dogere 80. Ati icyateye impanuka ni ukugenda nabi mu muhanda biturutse ku businzi kuko umushoferi wari utwaye iyo modoka ya fuso yarapakiye imbaho ahagera agata umuhanda akajya kandi ku kindi gisate, nibyo yanyoye ni umunaniro mwinshi. SP Kayigi yasabye abakoresha umuhanda kwirinda amakosa nk'ayakozwe n'umushoferi w'ikamyo bakibuka ko atari bo bonyine bakoresha umuhanda. Yanasabye abantu kujya bamenya ko umutekano ari inshingano zabo bagatanga amakuru mu rwego rwo gukumira ibyago. Umushoferi wari utwaye ikamyo ya fuso afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda ni mu karere ka Kamonyi mu gihe agikurikiranwa kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Reka dukomereze kuri no nkuru igira iti ntimuhangayike. Ibi byatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe ku bihano Amerika yarayifatiye General Tadi Kabarebe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasabye abanyarwanda kudahangayikishwa n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye General Tadi James Kabarebe kuko atari ubwa mbere iki gihugu gifatira ibihano umuntu uharanira ubwigenge n'uburenganzira bw'abandi. Ku wa 4 tariki ya 20 Gashyantare 2025 nibwo Amerika yatangaje ko yafatiye ibihano by'ubukungu umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Tadi James Kabarebe. Iki gihugu cyamushinje kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23. Mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe yashyize kuri X yavuze ko abantu badakwiriye guhangayikishwa n'ibi bihano. Yagize ati nimuhangayike, ntabwo ari ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ibihano umuntu uharanira ubwigenge n'uburenganzira bw'abandi. Kuva Amerika yatangaza iki cyemezo u Rwanda rwacyamaganiye kure. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ibi bihano ari ibintu biri aho gusa bidafite aho bishingiye ndetse ko nta ruhare na ruto byagira mu guharanira amahoro arambye muri karere. Yagaragaje ko iyo bihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere hari kuba harabonetse amahoro mu myaka myinshi ishize. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ivuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe kinini bahohoterwa.
Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugirana na Jeune Afrique yavuze ko yumva impamvu M23 irwana, ariko ashimangira ko nta bufasha u Rwanda ruha uyu mutwe. Ati uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshejwe bakaba impunzi. Ati dufite ibihumbi by'impunzi zitanga ubuhamya bw'ibyo. Niba aba bantu bagirirwa nabi ni uko bafitanye isano n'u Rwanda. Yongeyeho ati abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda, kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo, kandi ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka y'ibihugu. Yarakomeje agira ati politiki mbi yazanywe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku moko yabo. Hanyuma ni ukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi ikibazo ku bw'abajenosideri FDLR. Umukuru w'igihugu yarakomeje agira ati ku bwa Wazalendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko cyangwa se bw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira bagenzi babo b'Abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu. Ikibazo nk'iki cyabayeho muri 2012 na 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Ati kuki hatakemuwe kare kose? Ibi ni byo bibazo byo kwibaza. Amahanga akomeje kutavuga rumwe ku ntambara ya M23 na FARDC, mu gihe uyu mutwe uri kwigarurira ibice byinshi bitandukanye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo n'umujyi wa Goma n'uwa Bukavu. Munyemerere amakuru yacu tuyasoreze kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti umunyekongo wimwe uburenganzira bwo gutaha akagura intwaro. Inkuru ibabaje ya Nsengiyera. Kuba impunzi si ikintu wakwifuriza uwawe, ndetse kutagira uburenganzira ku gihugu niko gahinda gakomeye umuntu agira, kabone n'iyo yaba atunze bya mirenge. Biryana kurushaho iyo igihugu cyawe wimwe mu burenganzira gifite imitungo, mbese kirimo ubuzima, nyamara wowe uri kwicirwa isazi mu jisho mu nkambi. Igihugu cyawe kiri kubyazwa umusaruro n'ibimitse ikibi bamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibyo ni byo Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi, Abanyamurenge, Abahima n'abandi babayemo mu myaka agahishyi mu bice bitandukanye by'isi, nyamara igihugu cyabo kiri mu byazwa umusaruro n'abicanyi ba FDLR basize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nsengiyera John ni umwe muri bo. Ni umunyekongo wamaze imyaka 29 mu nkambi zo mu Rwanda, aho yahunze ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitijwe umurindi n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Uyu musore wakunze kugaragaza cyane ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kunamura icumu, we na bagenzi be baratabaje ariko ntibumvwa. Icyakora ikigaragaza ko nubwo ibyo bakwanga bizasubira ku butaka bwabo ku kabi n'akeza. Ubwo muri Werurwe 2024 abo mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi bigaragambyaga basaba ko ubwicanyi bukorerwa Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda buhagarara, Nsengiyumva yongeye kugaragara mu mvugo yateye benshi intimba. Yagize ati intambara zizashira ari uko hariya hantu twahabonye ni iwacu, tugomba gusubira mu rugo. Imyaka 28 irahagije, nta cyizere na kimwe tuzigera dutakaza ku butaka bw'abasogokuruza. Ati twabusigira FDLR se? Ni ubwabo se? Icyizere kiracyahari. Abana bacu bari kurwana muri M23, muri Twirwaneho n'ahandi mu Bahima bari kurwana muri Turi. Bose bashaka kugira ngo bene wabo bahabwe uburenganzira nk'ubw'abandi bene gihugu. Icyo gihe Nsengiyumva yakomeje avuga ko niba ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kubirukana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bugomba kubaha ubutaka bwabo aho kubirukana ku butaka bwayo, ndetse bagakorerwa na Jenoside. Ni imvugo yumvikana kuko mu nama y'Iberere ubwo Afurika yacibwagamo umurwi, igice kimwe cy'ubutaka bw'u Rwanda cyametswe kuri Kongo, hagiye ubuso bwa kilometero kare 124, harimo ibice byo muri Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru, n'ikindi gice kingana na kilometero 17 cyomekwa kuri Uganda.
Kuva icyo gihe u Rwanda rwasigaranye ubutaka buto kuri ubu buso bwa kilometero kare 26 ibihumbi 26, ubwo ubutaka bwambuwe bujyana n'abaturage bari babutuyeho. Nsengera ati niba batadushaka nibaduhe ubutaka bwacu aho kutwirukana gutyo gusa. Amahanga nadashaka kubikemura dutekereza ko tuzabyikemurira. Abari kurwana n'abana bacu nitwe turi aha tumaze imyaka 28 bari kurwanira n'abandi barimo kwicwa. Icyo gihe Nsengiyumva wabonaga yuzuye intimba yakomeje kugaragaza ko ibihugu byari bikomeje gushinja u Rwanda byirengagiza ukuri, akabisaba guceceka kuko ntacyo byabamariye kuko byose birangira abanyekongo bicwa aribo babahungiyemo. Ati niba badakeneye kuduha uburenganzira ngo tubeho nibaceceke twishakira igisubizo mu ntambara nke dufite, mu mbaraga nke dufite. Niba bacecetse kuri jenoside iri kudukorerwa baceceke no ku bikorwa byo kwirwanaho. Ku wa 13 Mutarama 2024 Nsengiyera yari mu bahagarariye impunzi z'abanyekongo baba mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda bazindukiye kuri za ambasade zitandukanye bajyanyeyo amabaruwa. Yari amabaruwa asaba ibihugu n'imiryango itandukanye kugira ngo icyo gikorwa n'ubwicanyi bakorerwa abavuga Ikinyarwanda, Abanyamulenge n'Abahima buhagarare, batangaza ko mu gihe ibyo basaba bitashyirwa mu bikorwa bazirwanaho kugeza basubiye ku butaka bwabo buri kubyazwa umusaruro na FDLR. Icyo gihe hari hashize iminsi izi mpunzi zigaragambiriza mu nkambi zitandukanye zamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi bukorana n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe itandukanye mu kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Bageze kuri ambasade y'Amerika, iy'Ububiligi, iy'Ubushinwa, iy'Ubwongereza, iy'Uburundi, iya Kenya n'ibiro by'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Icyo gihe Nsengiyumva wari mu bayoboye itsinda ryinjiye muri ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yatangaje ko mu gihe cy'amasaha n'iminota 20 bamaze baganira n'umukozi basanze muri ambasade byagaragaye ko batemera na gato ko hari jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Kongo. Icyo gihe yagize ati biratangaje kuba batazi ngo dufite inkambi zingahe zirimo abanyekongo mu Rwanda, bakatubaza ngo mufite inkambi zingahe, tukababwira mu by'ukuri ntabwo babyitayeho kuba turi impunzi hano. Ikindi batubwiraga ngo ibi ni ibintu bya politiki, mwebwe mubivemo tubivemo kandi dushize. Nsengera wakuriye mu nkambi atanga umusanzu wareba ko byibura batakumva. Byarananiranye, yabonye ko uwo musanzu udahagije yemeza kujya mu ishyamba gutanga n'imbaraga ze z'umubiri akifatanya n'abavandimwe be mu kubohora abanyekongo nyuma yo kumara igihe kirekire ku ngoyi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo ku itariki ya 27 Mutarama 2025 M23 yafataga umujyi wa Goma. Nsengiyumva yari umwe mu ngabo za M23 zagaragaye muri uyu mujyi, abona ko bishimiye iyo ntambwe ikomeye aba basore n'inkumi baharanira uburenganzira bwabo bari bagezeho. Ku ya 17 Gashyantare 2025 nibwo umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Kavumu werereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse ko wafashe n'ikibuga cy'indege cyaho. Nyuma hagaragaye amashusho n'amafoto by'abarwanyi ba M23 bifotoreza kuri icyo kibuga, harimo n'iya Nsengiyumva wafataga ifoto bigaragara ko ari mu mirongo y'imbere y'abafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nubwo bakomeje guterwa imijugujugu n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibindi bihugu byirengagiza ukuri birimo n'ibyateje icyo kibazo nk'Ububiligi, M23 ikomeje kugaragaza itandukaniro aho ikomeje kubohora abanyekongo mu bice bitandukanye. Uyu mutwe ukavuga ko ibiganiro nibidakunda izatuza ari uko igeze Kinshasa igakoraho ubutegetsi bwamunzwe n'amacakubiri. Nangaha dusoreje ayo makuru twe twabateguriye. Reka tubabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munongerwe n'ibiganiro Imena Official, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru abagezweho ikomeje kugenda ibagezaho. Mukande subscribe, abatarakanda subscribe mutange ibitekerezo byanyu hasi muri komanteri, murakande ndetse no kuri like, hanyuma mutwiyungeho tuzajya tubona ibiganiro bigezweho. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane, bye bye.